Shalom shalom bantu b'Imana zimandiza kwa muri mguwe neza cyane mu mwami wa Yesu Kristo ndoge kubaramutsa amahoro y'Imana ko uyu munsi wa kabiri Imana duhaye kugira ngo tumwire ko yari ku ijambo ry'Imana ryayo izina ry'Imana kari guhabwa icubahiro hamwe n'ivyo ndizaye yuko ku munsi w'ejo twari ko turaganira aho nariko nheraheza icigwa nise iburongozi bw'Imana ndizaye ko mwari ko murafashwa cyane izina ry'Imana ihabwa icubahiro kuco mwakiriye cyose muri iri jambo ry'Imana twari ko tuganira ku munsi w'ejo ngiye tiko turaganira ko Pastor Ciza ikiganiro ni Imana niyo buhungiro mukurikirana kuri Kenite TV imisi yose ere kuwa mbere isaha imwe hamwe n'ibyo reka tubandanye kugira ngo tugane ku ijambo ry'Imana abiye ko uyu munsi dutangura message nshasha aho tugiye kuganira byinshi bishoka mwe mu Imana azotuhereza muri iyo message ndiza ko mwe mu Imana sikara kwatahuza ibyo mutayi mushoye gutahura n'ubwenge bwanyu ariko bukaba biko muratahura ibidasanzwe rimentaya ndiza ko Kristo Yesu ari ubwenge muri mwebwe shekota rabosa ndanezerwa cyane umuntu wese afata kanya agahitamo kumviriza ijambo ry'Imana agahagarika ibindi byose ariko akamanza kumvira ijambo ry'Imana abiye ko ibindi byose bizovaho ariko ijambo ry'Imana rizogirane ijambo ry'Imana rizohoraho Imana ihimbazwe kandi cyane rimento zupasikata ibindi byose bizoshira ibindi byose bizovaho ariko abizera ijambo ry'Imana muzokungoroza buno buzima buzorangira hamaze gutangura kubaho ubundi buzima bw'ubwiza ariko ndaguye ngo nta muntu numwe azova minosi ntaje kubaho ubundi buzima usibye ko ubuzima tuzobaho butandukanye arabazoza kuba ubuzima bwo muri geheno mu kiyaga cyakumuri n'amasuku nabaza kubana n'Imana bahimbagwanye nayo imyaka yabo yose rikosutamane ndizera yuko umuntu wese ariko arakurikirana ijambo ry'Imana arakira kwiza kuva ku Mana rimentozu ndugu zangu iyo dufata karo kanya ngo tuganire ntabwo kuba ari kugira ngo dutakaze umwanya turisereye cyane umuntu wese tuzatuganira ijambo ry'Imana wumva ryumvirize hama urifate hama urikore ukora ijambo ukora bihuye naryo ugafata umwanya wo kumvira ijambo ry'Imana mu gugera uko nyene ugenda imvumo atacukuyemwo arikasibe kandi ntubeho nk'ukumenga nta jambo ry'Imana wumvise ndakere ko ubuzima bwanyu buhinduka ariko buhindurwa no kwizera iyo wizeye ijambo ry'Imana rikuzana ko iyo ry'Imana yaritumye nk'uko Imana yavuze ngo ijambo ryanyu rizoyisubira ko idakoze ico yaritumanye nanjye ndizera cyane ko ijambo ry'Imana mvuga ijambo ry'Imana mwakira ndizaye ko uryizera wese riko ryamuhindura kandi riko ryamugeza kwindi ntambwe riko riramugeza ku rundi rugezo rimento zure hamwe n'ibyo no munsi ndagomba ngo noneho dutangure message ni message twise Yesu arashoboye praise God hallelujah message twise Yesu arashoboye ndiza ko iyi message hari bidasanzwe igiye kugaragaza mu buzima bwanyu ino message zo gutahuza ico Yesu yakoze kandi yongere igutahuze ico Yesu ari mu buzima bwawe yongere gutahuze nico Yesu ashoboye mu buzima bwawe uko Yesu yavuze ngo abantu bishobora kutamenya ndakene ko tumenya mbega Yesu yashoboye iki mbega mu buzima bwacu ashoboye iki mbega iyo tumwakiye tuha ubuzima bumeze gute rimenti zigi rekosu patea Yesu n'umwami w'abami n'umwami aganje ku isi no mu ijuru ikuzimu barabizi ko Yesu ari umwami mu burere bwose birazwi ko Kristo ari umwami rikosu patea iryo zina aho rigeze riraganje kandi cyane iryo zina ryagiye ikuzimu rifata satani n'abadayimoni maze rirakandagira rimenteya iri ni izina rikomeye iri ni izina rihambaye iri ni izina ridasanzwe hamwe n'ibyo tubanza rusenga Imana kugira ngo tubandanye data in the name of Jesus twagushimiye ndagukenguye cyane by'ukuri by'umwihariko uri umwami w'abami ndagushima ngo mwami wanje ndagukengurukira cyane umuntu wese wazanye hano kugira ngo tugane ku ijambo ryawe pempot igihugu arimo ndareka ngo ubuzima bwe bugende buhinduka abe mu biza yinjire mu bundi maze sikare gukora ibihuye n'ijambo ryawe ndareka ngo uyu munsi naho memo wari kumena kugira ngo amutahuze amajambo yawe kugira ngo amutahuze ibyo atashoboye gutahura ibyo nabyo tuganda byise mu izina rya Yesu amen hamwe n'ibyo kugira ngo tubandanye tubanze dusome ijambo ry'Imana dusome abi Filipi igice cya mbere umurongo waho wakangaye yemwe dusome abi Filipi igice cya mbere umurongo waho wa 20 ndasoma mu izina rya Yesu hamwira ngo kandi yahimbawe no kumuha kuzuza byose nayo ari byo mwisi ari byo mwijoro azanishije imore amaraso yo kumusaraba wiwe 21 namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n'ibyo mwakoze bibi none yabujuje nayo mu mubiri wiwe w'umuntu
kubw'urupfu yapfuye ngo abashikane imbere yayo murabera mudafise agasembwa mutagira ico mwogawa. Ariko uyu murongo wa 20 hari jambo ngoma ko tuganira ko iyindi mirongo sogena tiganira ko kubeke ko bwije dusoma mirongo wa 20 batubwiye ngo kandi yahimbawe no kumuha kuzuza byose nayo ari byo mwisi ari byo mwijoro izanishije imore amaraso yo kumusaraba wiwe. Imana himbaza cyane. Hano batugira ngo Imana yahaye Kristo Yesu kuzuza byose byuzuwa nawe hanyuma ngo kandi wizanishije imore amaraso yo kumusaraba wiwe. Ino message nabiye ngo ivuga ngo Yesu arashoboye. Muri make tumaze tugende pore tumaze turabe ikintu cyambere kidasanzwe gituma tuduza idarapo. Tabati Yesu arashoboye ikintu cyambere gituma tuduza iryo darapo nuko Kristo Yesu yavuye mu ijuru. Dusinya murabizi neza ko twese twakoze ibyaha nkuko ijambo ry'Imana tugira ngo twese twakoze ibyaha twashikira ubwiza bw'Imana ariko dutsindanishwa n'ubuntu bwayo igizene ibiduhere busa. Muri make turemenya neza ko twese twaramuro gupfa twara kujya Genomu ko twese twakoze bidahimba Imana biciye mu mubyeyi wacu Adamu. Igihe Adamu yacumura twese twatubaye abanyabyaha ko kanya byari birangiye. Ariko uza kubona neza ko Kristo Yesu yarungiswe na Data yarungiswe n'Imana kugira ngo aze atugarukane mu buntu bw'Imana atugarukane Imana dushaka. Muri make ijambo ry'Imana tugira ngo ingoro cyangwa urupfu muri make twari guharirwa urupfu rutabonetse kandi ijambo ry'Imana tugira ngo hatabaye guseseka amaraso ntihaba guharirwa. Gisigura ngo twari guharirwa maze amaraso atabonetse nta guharirwa amaraso atagizene atasesetse. Muri make Yesu niwe yaje mu isi kugira ngo ashobore ibyo bikorwa byose atadoke urupfu ruboneke amaraso aseseke amajena wewe tubone guharirwa. Imana himbaza cyane. Muri make aha turemeranya neza ko ikintu cyambere gituma tuduzitira idarapo tukemeza ati Yesu araganje kandi arashoboye Yesu ntananirwa. Muri make Yesu niwe yabaye ikimazi aba n'umuherezi wacu rimeta kaba regosure. Usoro jambo nyuma tugira ngo kera baratanga imazi bagatanga impene bagatanga intama bagatanga inka ariko ibyo byose byari bitwikira ibyaha by'abantu ntibyari bikuraho ibyaha by'abantu. Ariko umwami w'abami ijambo nyuma rimbwira ngo yakuye icyaha cy'abari mu isi. Yaraje kubatizwa Yohana yaje kumubatiza maze ngo marayika aramanuka azaraye mu ishusho y'inuma haba ngo bumva ijwi riravuga ngo nguyu mwagazi w'intama ukuraho icyaha cy'abari mu isi apana upfuka ahubwo ukuraho icyaha. Yesu arashoboye rekipakoso zekitamande. Ndashaka abandi bantu duhurira ku masonga tuko turavuga ino nkuru nziza. Ndashaka abandi bantu duhurira ku masonga tuko turemeranya ati Yesu anaweza Yesu arashoboye Yesu ntananirwa. Uyu ni umugabo w'abagabo yanesheje urupfu na kuzimu. Ndugu zangu ndemera Yesu cyane ndemera umwami w'abami ndemera Kristo Yesu ashoboye. Nawe ndiko nakuzana hano utaona neza umenye ngo umwami wawe ntananirwa. humura ndugu yango nimuvise abandi bacuti abananirwa nimuvise abagenzi bakananirwa umubwire ngo hari umwami w'abami uwo yitwa Kristo Yesu. Uwo mwami ntigerananirwa rakesebere. Hano baye batubwira ngo Imana yamuhaye kuzuza byose mugira ngo azanishije impore amaraso yo kumusaraba wiwe rekitamentaya. Umva ndugusanga byiza ukuri iki cyambere gikomeye cyane dushimira Imana nuko yadukuye ko ibyaha byacu maze tukitwa abana b'Imana. Uwo mwami Kristo Yesu niwe yakoze ako kazi niwe yakoze ako kazi gahambaye niwe yakoze ako kazi gakomeye. Ndugu yangu tugitangura message ndaguma mu manza wuzura amashimwe yo gushima umugabo w'abagabo yo gushima umwami w'abami yanesheje urupfu na kuzimu. Ijambo rimbwira ngo yapfiriye ibwacu bigabitanyo amano arahambwa arazuka turatsindanishishwa repisita regeta. Abantu mwatsindanishije mumbwire amen. Aseketaya si ibikorwa byanyu si imvugo zanyu nziza si ibikorwa byanyu byiza si ibikorwa mwakoze byatumye mutsindanishishwa ariko ni igikorwa kimwe umwami w'abami yakoze ku musaraba igorikota amahanga biraba aseketa amarahanga nyuma y'iminsi 3 arazuka azukana intsinzi areketa mare kubera atagipfuye nawe ntigipfuye kubera ari muzima nawe ni muzima wavuye mu bapfuye aremetaya eshitamare. Yesu arashoboye ndugu yangu Yesu anaweza yote Yesu arashoboye byose Yesu nananirwa aremeta kabazi
kazi zeketa iyi message na declaringo igiye kubazana kwidasanzwe ukwizera kandi kugiye gukura ibeke byose bigiye guhinduka bigaragaze ko umwami wacu ashoboye atigerananirwa mareze go cyane mugira umusubiza cyane ushikaye gushima uwo mwami w'abami yareshe rupfuna kusimo aradutsindarishiza uno musi abantu batsindarishiwe turabaganwa na Yesu turabana mu rugo niturabazanano nituri byari ambavu ariko turabana b'Imana nzima twavuye mu maraso ya Kristo twarakowe arebetaya duseyimana data mizina ya Yesu ndagushimiye ndagukengwe cyane mwami w'abami undi uzohora ganje amashimwe ni gwawe data ndagushimiye igitondo cyiza duhaye kugira ngo nongengane ijambo rya n'abantu bawe ndadekaye ngo bariko baratahura kuri umwami ushoboye ibyo wakoze kuzima bwabo byose barabitahura barabuzima ufatanye nico wakoze ibyo ndabyatuka ndabyizeye mu izina rya Yesu ndaheza uyu munsi ndadekaye ngo mutera mu cimbere ibyo mukora byose bigaragaza umwami w'abami mwareze cyane mugira umunsi mwiza. Thank you.